Wnaeth y gweinidog ddatganiad am gyfraddau marwolaethau sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau ym Môn. Thank you for the question. Any drug-related death is a tragedy, and we have increased our investment to help tackle substance misuse. Mortality rates for misuse of drugs in Anglesey is 6.4 per 100,000, slightly below the Wales average at 7.2. Whilst there is a variation in those percentage points, this actually reflects an additional 2 drug-related deaths, or the misuse of drug deaths on the island of Anglesey in the most recent figures. Dwi wedi dod yn ymwybodol o beth sy'n ymddangos yn batrwm pryderus iawn o farwolaethau ym Môn yn y cyfnod diweddar. Dwi'n deud mod i wedi dod yn ymwybodol o hyn, achos gymbellad a dwi'n gwybod os na ddim cyhoeddusrwydd wedi bod am hyn. Be dwi wedi gael ydi pobl yn cymunedau ni'n siarad efo fi i rannu pryderon nhw, a maen nhw'n gweld y patrwm. Dwi'n meddwl mod i'n iawn i ddeud bod na 5 o farwolaethau wedi bod yn ardal Llangefni mewn cyfnod byr yn ddiweddar. Ar ofn yn benodol ydy bod camddefnyddwyr cyffuriau wedi bod yn cyfuno cyffur benzodiazepine efo sylweddau eraill, efo canlyniadau tragic. Rwan o wneud ymholiadau efo'r heddlu a'r crwner, mae'n ymddangos nad oes data yn cael ei gadw ar y cyffur penodol yna fel achos marwolaeth, a mi fod o'n cael ei gyfri fel contributory factor yn unig. Allai ofyn i Llywodraeth edrych yn mewn i'r marwolaethau yma i ymchwilio i'r posibilrwydd bod na batrwm yma. Gai ofyn pa waith sy'n cael ei wneud i adnabod faint o broblem ydy cymryd cyfuniad o gyffuriau, a gallai apelio am gymorth ychwanegol sy'n wirioneddol i angen ar frys yn amlwg mwyn gallu cynnig help i rheini sy'n yn gaeth i gyffuriau. Rhai ohonyn nhw ers blynyddoedd lawer, fel yn bod ni'n gallu atal marwolaethau o'r fath. Yes, look, I'd be grateful, so I don't misunderstand the exact points that the member is raising from local intelligence and concern, if you write to me, so I can make sure that whether it's the government or indeed asking the Area Planning Board to look at this with their own local intelligence as well. The figures that I quoted for earlier relate to the published figures for 2018, so it is possible that the member is referring to misuse of drug deaths that are taking place after that. So I'd be very grateful if he would write to me. I will look at that, and I will then write back to him to explain how either we are looking at it within the government or indeed how the information and intelligence are being shared and a response sought from the Area Planning Board.